Twebwe en fait dupakira Dar es Salaam tukaja Kenya, Congo, Zambia n'ahandi. Jewe napakiye Dar es Salaam tariki 3 z'uku kwezi kwa mbere, ndaza ndagenda nagiye kugera muri Congo Goma itariki 11. Twari tumaze indwi zitatu. Mugabo tugishikayo nta ntambara yari bwahabe. Intambara igiye kuza mu indwi nyene turimo. The situation was very bad for us. I've never witnessed such a situation. It was very bad and very dangerous and very risky. Twari tumazeyo byumweru bibiri. Mugabe intambara yatangiye gukara cyane kuva ku munsi wa gatanu. Intambara kiratangura. Yatanguye neza nyezina itariki 24 z'uku kwezi. Niho gutangura barasa kuko ku kibuga c'indege. Bararasana nyene imisi ibiri tutanaho n'ukuntu dusohoka. Bana novuga ko ari Imana. Ni Imana ibaye badukure kwera baragiye bacisha ku mbuga zitandukanye. Bagenda baravuga ati wana muraye mudufashe, nimba ari bufasha bwoboneka mudufashe. Biragenda birasambara barabyumva. Tumaze kubona ko tutorohewe, twabaye kwishira hamwe, turatimbisha imitima, turafotora, turungika amafoto yacu ku mbuga nkoranyambaga, gucyo tubona aho kuronka ubufasha. Hanyuma ubutumwa twatumye uyu munsi mu masaha ya saa 3 niho twabonye M23 baza. Bamaze kuza baratubaza ati twebwe tuje bivaye n'ubutumwa twabonye ku marezo sosiyo ko hari abantu bari gusaba ubufasha bari ngaha. Rero baratubaza abarundi murimo, turavuga ko turabarundi turi ngaha, tumwe wese yivuge ubwoko bwiwe, turavuga abo turiwe. Baratwegeranya ndetse twavuga porte parole wabo banamutweretse ko awiri Ngoma, aratubwira ati karibu ntimugire ikibazo, araduha na pole. Hanyuma biheze baravuga ati umwe wese atora utuntu twiwe tubaherekeze tubageze ku mupaka kubera ko nibwo ubufasha ko turabasaba. M23 ndashimira cyane gose kuko iyo itabayo twe twari gupfa. Baratuzana no ku mupaka hajya u Rwanda na Congo. Tugeze ku mupaka Abanyarwanda baratwakira, niho guca baduha amamodoka aratuzana i Kigali ndetse n'abapolisi batwesikorota. Guverinoma y'u Rwanda turayishimira cyane ko yadufashije gose, batwakiriye neza, baratuvana ku mupaka, badushikana ngaha nta kibazo na kibe tugeze tugira. Leta y'u Rwanda ntitubona n'ukuntu ko yishimira kubera ko cyari kuba kitoroshe cyo kutwakira, bakanadufungurira, bakanaduha imodokari zituzana, kandi hariya twarambuye ikintu cyose, nta mahera twari dufise, bakatuzana neza no ngaha Kigali. Ubu turi mu minwe y'abambasaderi b'ibihugu byacu, umva ni ibintu byo gushima cyane. Twakiriye rero abantu batandukanye, hafi bose bahuriye ku kintu kimwe, n'abantu bakora umwuga w'ubushoferi. Bari baragotewe hariya hakurya nyine ahantu hari intambara, ariko babashe kuvayo binjira mu Rwanda. U Rwanda rurabafasha, turabakira hano. Rero duhamagara za ambasade z'ibihugu byabo kugira ngo zibakire, zibiteho, zibatware aho bagomba kujya mu bihugu byabo. Nta kindi twabakorera usibye kubakira, tugafata amazina yabo, ahandi rero tukabifuriza urugendo ruhire basubira iwabo. Za ambasade zabo zirabacyura, ibonye Abatanzania bararara bagira ijoro. Inzego z'umutekano, polisi zirahari, zirabaherekeza mu rugendo rwabo kugeza bambutse umupaka bagiye. Bisobanuye umubano mwiza, nuko mu Rwanda twakira abantu, ntabwo turobanura. Uje wagira hano ikibazo wese tumwitaho, tukamushyiriza igihugu cye agataha amahoro. U Rwanda nuragendwa, ni u Rwanda rw'amahoro. N'abandi bose bashobora kwambuka bafite icyo kibazo cy'uburyo wenda bagenda bafashwa. Kumva bari aho bari ntibari bafite uko bagenda, ariko baje bambutse babashe kwambuka
u Rwanda rubashakira uko bagenda.